Salam. Assalamualaikum. Nawna selli e morde e Guinée Conakry meɗen salmina on nokku ka won ɗon siko ɗum Allah muuyi ka bimbiɗo kadi en ara e sendode en yoga e toɓɓe wawayɗe ɓeydude bana adama e nder gurdam makko ɗam o ɓeydito immorde e pinal o ɓeydito immorde e faamugol diina makko kan tawhid makko on o ɓeyda andugol hoore makko o ɓeyda andugol taguɗo mo o ɓeyda andugol ko honɗum woni o aduna mo woni mum ɓay a wawata dogude hoore ma andu a wawata dogude aduna o ko noon woniri ko goɗɗum e aduna on na ko dogote koko taƴitete si a jaɓali aduna on koko taƴitete ɓe taƴitete sa jaɓali aduna on koko gollante kala ko faalaɗa ɓe gollinte fi ko ɓe faala ko. Merci. Partagez le live, mettez les cœurs. Ta haqiqa e banadama on no wodi ko duwa famude si tawi ko e gurdam makko ɗan newo akira makko on newo relation ji makko ɗi newo golle makko ɗe newo cellal ngal ka ɓandu makko ɓeydo haray ko nu duwa famude moƴƴere wo moƴƴere iwata e fenade nothing good come from lying, trust me. Hunde moƴƴere wo moƴƴere iwata e fenade tampere ma nden fop ko ɓayi hiɗa hooli e nder hoolare ko hooliɗa kon penale no nder ɗo naam no wodi hoolareji gon ton sa neɓiɗi jogade hay gonga kan ari dari yeso ma konki baafal ma ngal awɗitata fi honɗum hiɗa hooli ko jogiɗa kon ko gonga ko ɗum ɓe winata yo Allah hawrindi en e gonga e sawa fi honɗum si ango ngalanni hoolade lutti si a naatoyi ka nder yiite ma ka nder ngayka mais sa lanni hoolade hay kan gonga ka wiiɗa ɗon hiɗa jogi kanka tigiri ka ari tawi konko jogiɗa ɗon na gonga a jaɓata julde sabu ko hakkille ma no woɗɗi ka yiɗuɗa a ɓattike ka fokkutuɗa ton mi andu tun hunde wotere fenande addantama hunde ko moƴƴi o metti noon faamude no metti faamude nde sikkunoɗen fenande ko haalugol hunde no nde wonira na ɗum ɗon toni fenande hoolagol fenande no woodi fenangol hoore mum no woodi ɗi ko piiji suuɗi wona haalugol tun yewtere no nde wonira woni fenande shirku ko fenande par ce que ko goɗɗum wiwɗa goɗɗum jonnotoɗa doole ɗe ala doole ko fenade yeeyigol ko jogaki ko fenade ko gollugol fenade yeeyigol ko jogaki janngugol ha gayna jonne kaydiri kufuni wi jani tawa konko wonɗa wiide hoore ma ɗon ma konko wiyaɗa ɗon ko a arna kaɗo rien de bien dedans fuu sa jogaki fenande addantama hunde ko moƴƴi famugol ɗum ɗo c'est très important. Merci Lenjere Diallo no wodi noone no men ñawdirta yimɓe en matière thérapeutique nde o tigi ƴettata balɗe capanɗe nayi o concentre o kala ko yaltata ka hunduko makko
tawata ko gonga o ƴettoya kadi balɗe capanɗe nayi kala ko o gollata yo o gollu gonga ɗum ɗo yoni ko ñawdam. On a guéri beaucoup de personnes comme ça, mais c'est très difficile. Ɓe wawata yewtude konngol ɓe ronka wattude ton fenade, soit ɓe ɗuytama ɓe ɓeyda. Ɓe wawata gollude gollal sona ɓe waɗu nder ton tromperie. Merci Ba Marwan. Nothing good come from lying. Trust me. Hunde moƴƴere iwata e fenade. Ko ɗum waɗi hay diina ka jogiɗan kan sa yi ka nafaalima ko e fenade wonɗa. No laaɓi ko Allah yewti rahmatan lil alamin. Diina kan ko yurmende wonande tabbu fo. Si tawi an hiɗa jogi nden yurmende a yurminali hoorema. Andu 95% no gasa ko hooliɗa kon ko penale. No mi fillito. Si tawi diina kan c'est une libération ko yaltingol goɗɗo e tampere e macca ngaako ko libéré golma. Si tawi an hani hiɗa e tampiɗa e macca ngaako andu quelque chose ne cloche pas. Ko ɗum simi innuma nothing good come from like hunde nafoore. C'est-à-dire siɗa jogii fenande ko juutuɗa yawde ko fenande. Ko ɗum hatta golloɓe penale yewtay ɓe penale heɓa battane moƴƴe. A wayi wujjugol ko fenande ko ƴettugol ko jeeya ko golle fenande wonɗa wadde ɗo. ƴettugol ko wona haqqe ma, c'est du mensonge. C'est du mensonge dans le travail. Nafoore heɓotako ton gasi a sikkay ɓay a ƴetti a yanganaki a lorri goɗɗo, mais ko hoorema lorruɗa. Par ce que kala hunde nde ƴettuɗa nde tawata a yanganaki a ɗayni hoorema. En si nde lanni noon si nde lanni noon ino le a wata produisde. Way si nde lanni kerta, c'est-à-dire a wujji goɗɗo kono a wujji hoorema. A wujji goɗɗo a ƴetti goɗɗo haqqe makko kono a wujji hoorema. Yawgol no respecta règle ji ɗin no ɗum ɗon heɓirte no a wujji ɗum hoorema. Wonugol ka mawɗo mum ha heɓa 30 ans no ka yumma mum e bemmo no ñamude ko yangana koye fenande wonɗaɓe. Ko penale suuɗiɗe ɗe a faam koye fenande wonɗa. Na non duwa yarde a changi formule o. Si bemma remi yumma ma en remi a ñaami hewti noon ka rema ɓiɓɓe ma ɓe ñaama. Donc koye fenande wonɗa. Sa jangi école ha a wi an a gayni jangude, a jangi diina ha a wi an a gayni jangude, wawɗo wono ma reconnaissy an a jangi waɗi kaydiri molnane kufuni jonnima, mais hiɗa andi en réalité hunde a gaynata koye fenande wonɗa. Donc tampere ma nde fof pette mayre ko fenande won nder ton. Sa tampi aduna ko fenande nden tampimma. Sa tampoyi akira ko fenande nden tampimma. Ka dewgal ma si a tampi ko e fenande wonɗa. Ka politique ma si a tampi ko e beppale wonɗa. Seule la vérité paye. Ko gonga kan tout lumbinta. Mais enen no enen sikkude gonga ko o copie fenande ɗen sikkude ko copie. C'est-à-dire haalugol hunde non nde woniri non. Na ɗum to woni gonga. Hiɗa wawi wadde copie. Hiɗa wawi wiide ɗo joni la ilaha illallah gonga ɓura ɗum. A
haali gonga ko gonga haala mais tawa ko hooliɗa kon e feengol ɗon konngol ko beppane fenande bus golle maɗe non hollay ko e fenande wonɗa a yeeyay ko a jogaaki a sooday e junngo goɗɗo ko o jogaaki oui harayɗa maɗɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah mais il y a quoi je suis ingénieur, je suis tel, ko penala. Je suis agronome, je suis tel. Vous menez jangi kado dina, on ko beppale. Non. Si tawi hida jangi anafay. Parce que nela do maki gandal wona nden inde na konko hunja ko konko nafi ko honno jangirta a nafaali hoorema a nafaali communauté ma non ko beppa ko haala wi ko furto farta ko honno ronkuɗen faamude naturellement bana adama ko jooma hakkille ko waɗi si Allah wi o teddin naturellement ko an ekkiti ɓiɗɗo ma haalugol ko professeur jo hombo ekkiti boom ma haalugol ayi ɗum mo haala ko no waɗi si o haali Allah no waɗi e makko kala ko o nani il s'adapte c'est naturel ko ndu waɗi si o waawi haalde ko par ce que o jaɓal ɗaynugol hoore makko ko o nani kon o nani o filliti ko woni nande ko c'est une vérité o accepte wongol bane adama suivre la nature de Dieu sans masque sans copie ko no waɗi si goɗɗo heɓi woni moko ba ari e saare nanata kan ɗon haala ko parce que il prend des masques ko copiru hande kadi wona o réalistique o jentota ko yimɓe ɓe o haalay woni hande kadi o jentotako mo jentotako wata nan ka goɗɗo woni moko ba ko ɓuri hewde o jentotako goɗɗo o woni haalowo mo l'enfant écoute ko ɗum waɗi simo na wonde hakkille bobon no sirte hakkille moko ba fof ko hakkille ne bobon no jaɓi wongol boobo bane adama c'est ça la vérité donc kala ko fillita yeeso makko finalement o nanay ɗum ma o jikkinora ɗum moko ba ko wonno gatta nana haala waɗa duuɓi sappo noga e nokkure nanta haala par ce que hande kadi o woni haalowo mo jentotako o woni ganɗo ndare mawɓe men ɓe mbawɗo yo Allah inno ɓe yaafoɓe si ɓe fokkiti ka ngesa ɓe naɓore si ɓe fokkiti waaño ɓe naɓore si ɓe fokkiti haajuji ɓe naɓora paykunku c'est une formation ko andingol paykunkun ko honɗum woni aduna ɗen puteje ɗe woni ñamude comme maaro e ngawri e kare pute e foññe kala ko wona ñameɗe ko honno woni heɓorade ça fait partie de respecter ton père andugol way ko honto bebma woni ittude ɗum ko ɓen ɓiɓɓe sans diplôme woni yawde Dubaï Amérique ya adnan fo traite avec des grands fournisseurs avec des grandes compagnies naatale école non pas de diplôme mais ɓe andi aduna ko wañugol ko ya yahan nayi waro tawe joni noon an toi le grand diplômé le grand fonctionnaire du monde an ɓurɗo jangude adnan fof ɓiɗɗo man no ka suudu ka wonɗa yawde toon teɓa o anda ko honɗum woni ngeygu o anda ko honɗum woni métier o anda ko honɗum woni wañugol o anda ko honɗum woni sammugol o anda ko honɗum woni yungagol o anda hunde ko andi ko ɓuuɓundi o janga e ɗum o gayna watta wona ɗon ha 40 kan konɗum o anda a
andinali mo adnan ko yawgol yungo an tigiɗa wiide gandal e ɗaɓɓere yadata peppale gandal ko ɗaɓɓere gandal ko goɗɗum e ɗaɓɓere. Apprenez à vos enfants c'est quoi la vente ko non yeeyigol ekkiteɓe kontugol kalis ha wonay ngujjo goy kamna ngujjo ɓure am hiɗa wujjude gurdam ɓiɓɓe ma hiɗa wujjude avenir maɓɓe o. Tu es le plus grand voleur du monde. Hiɗa ƴetti ɓiɗɗo ma naadimo ka nder suudu ko yaha o ƴetta darsu o ara o naata ka gaburu ɗon o yaha o ƴetta kuurji école o ara o naata ka gaburu on wonno mo jannude ndaari on taw on ko honɗum gayni kadna ɗo ka école ka woni yaw wonno mo jande on ko honɗum gayni il représente quoi ko honɗum o nafi wonno mo jande on ka duɗal ko honɗum gayni ko honɗum waɗani hoore mum ko honɗum waɗani aduna o ko honɗum dañinna ɓiɗɗo ma no waɗi sona sifa konko ɓenɗo waɗi habborgol yimɓe. Merci Binta Diallo. Mawɓe men men mbawɗo ɓe yaaday e ɓiɗɗo maɓɓe on ka ngesa o anda ko honto foññe woni iwde o turo o diifa ma o jogo keri sari kin o naɓa ma o duulo ma o waa avec son père. Heysi Allah okkima ɓiɗɗo c'est une grande confiance hoolare molanande o okkirma on ɓiɗɗo mais buyi omon bonni nden hoolare a bonni nden hoolare amma sabu salagol wondude on ɓiɗɗo ma sabu salagol andinde ɓiɗɗo on ko anduɗa ko ɗum ko hoolare bonnuɗa ɗo ko hoolare bonnuɗa ɗo kan wino faala ɓiɗɗo ko haɗi timmina nden hoolare ko an wino faala ɓiɗɗo ko an wino faala jawdi o okke jawdi jogoɗa ndin ɗon mara mawlandi yanganoɗani jemma e ñalawma okke ɓiɗɗo ƴetta ɗum ɗon accitirani bal woɓɓe ƴetta saado e galleji yimɓe saado ko ɗum sa tawi goɗɗo no régla mawɗo mum ta aru uddita ɗon deftere ma nde ko ɗum ɓenta cause et effet sa yi curki ko yiite woni ley taw wonu ɗanninowo jurki donc wi nothing good come from lying. Trust me. Holola an wonɗo arnakude yimɓe hande toi le grand escroc religieux politique mafia kala ka wonɗa waɗirde escroquerie na goɗɗum go ko ƴettugol ko wona haqqe ma e laawol layni an wonɗo wadde abus de confiance. Allah hooloma jam foɗama ka ɓiɓɓe ma, Allah hooloma jam foɗama ka ɓengu ma, ka moodi ma, Allah hooloma jam foɗama ka jawdi ndi hokkuma. Abus de confiance wona hakkunde ma tun e bani adama goy no wona hakkunde ma e Allah. Ndu ɓandu ndu Allah tafi ɗo o jonnuma c'est une confiance ko jonnuma ko hatta dankoɗa ndu ɓanduma. Iɗa mari 1 million okkitirteɗi, iɗa mari $100 okkitirteɗi, mais a ala mbuuɗi ko dankora hoore ma, ala mbuuɗi ko dankora wonki maki ala ɗum ɗon. Ko be docteur jo dankoma, ko be docteur jo dankoma, ko be psychologue jo dankoma. Ɗin piiji ɗa wawi waɗande hoore ma. Hiɗa wawi suɓde ko honɗum ñamata, hiɗa wawi suɓde ko honɗum natata ka hoore ma, hiɗa wawi suɓde ko golle honɗum gollata. Ara naɓal expose a hoore ma e kala golle. Hiɗa mari mbuuɗi ko dankoroɗa,
woɓɓe go mais ala ko dankoroɗa hoore ma abus de confiance entre toi et Dieu. Allah yoɓi hoolare ma a bonni hoolare nde nden hoolare o inni pelle ɗen hino pelle ɗe jaɓaɗe o inni candi ɗi hino ɗi jaɓaɗe par ce que hoolare ko responsabilité. kala ko hoolaɗa jonnaɗa andu a landitete fi mum wona gurdal lagine c'est à dire si a hoolama ko waɗuɗa wo ko Allah muuyi na ɗan gurdal wona gurdal lagine na gurdal gouvernement lagine na gurdal politique lagine c'est à dire si jama on hoolikema jonnima goɗɗum comptabilité ala hunde ala yeeso ton sona ko Allah muuyi na ɗan gurdal daabeji nde pelle ɗen anduno mo jonnama hoolare ko suɓago mo jonnama hoolare o ñawete ɗe jaɓani mo jonnama ɓiɗɗo o ñawete ɗe jaɓani ko ɗum waɗi kadi wonɗon hiɗe ɗon an non siɗa faalako ɗo wonta siɗa faalako nokku wonta ko hoolare ɓiɗɗo ko hoolare ko honɗum sadantoɗa ɓikkum makum ko ñamuɗa wo yo ñam ko honɗum yahata lettoɗa ka yaasi ara fagga goɗɗo ha heɓa 30 himo e nder suudu ko haɗi yaada e makko ka wonɗa yawde ton ko haɗi puusa o yo gollitiri juuɗe makko ɗe nda waɗi pré yoɓugol kala chaine ji gordo garda ko ɗanninamo kadi watta ɗo donc haray nothing good come from lying, trust me. Mi wonɗoma haalande ɗon naami copie o naami yawɗo jooɗi udditi deftere goɗɗo no simi innima fenande moƴƴa je connais parce que j'ai subi les conséquences mi taƴiti yiite wona wi argol innama no simi inni fenande moƴƴa naaka haala min o jooɗi komi adinaɗo jooɗi yeeso maɗo adina ha ɓendi ta jaɓu ko rewi e hoore nawna selli reɓa e hoore ma. Je suis là pour te dire mi rewi lawol ngo hino attention c'est ce que les prophètes faisaient. Ndar ko nelaɗo maki ko yottin immorde haysi ko ayawal gotal ballighu haysi ko ayawal go informe ballighu informe même si c'est inversé na hadisi de o wiya yottin e go o inni haysi ko ayawal gotal kono banade mari wiye sa jangadi sa alali diplôme sa ala shahada sa yahali dow a yahali ley a janggali guluje defte ota ñaɓota a nanire ça c'est des conneries ça ngal gandal ngal rondi ɗon fop ko wonɗum nafi islam sona waɗugol islam yimɓe jaasuɓe e hoore leydi yimɓe hoyɓe yimɓe mareteɓe yimɓe fewjanteɓe yimɓe tuteteɓe hoore mum avec toute cette connaissance et de diplôme ko honɗum nden nafoore yewtide islam ɓen julɓe yaltuɓe madina laami bagdad égypte ari espagne portugal turquie ɓe ngalano diplôme ko hunde wotere pet ɓe jogui la conviction. Onon e ɗi diplôme ji mon fof mi tañinaki on feƴƴi hay leñol mon ngol hiɗon ka nder leñol mon wawa lumbude hay leñol mon ngol taw min na koko boni mais si tawi an e gandal ma ngal ha haka wonɗa ɗo a wawali feƴƴude leñol ma ngol mais kon ɗo won ngal gandal Allah inna lil alamina an inna fi leñol rahmatan ko ɗum Allah wi rahmatan islam ko rahmatan
o hombo di lalan an haka wonda do e diplôme ji ma e gandal ma sona wondo ka leñol ma andam mi nano bon mais andu hewtindo la ilaha illallah won ka men wona musiddo ma o joganoke konko jogida o andano kadi ɗum no yeeye basi o yeeyaka hewtindo la ilaha illallah ha e soroma kadi ƴetti la ilaha illallah tappi ha saralo ha Liberia ha Congo kala ka soroma yehi o yeeyano on alano diplôme bobo ma on haali haala makka wona an janni anani tumo haala donc naturellement banaɗo mano mari hakkilo kono noon sa sikki a wuura e fenade andu dow fenade nden nde addantama ko wonde nafoore no a sikkay no wonde nafoore nan nafoore a yiyoyay noon karma on a yiyay battane on ala nafoore ko galleji jelu hande yeebi tawnoji ko galleji jomiraɓe gande e jaaw ɗin galleji yaltini yaroɓe beere e prostitué e ko nandite de grand voleur gonga ala no nder ton ko entreprise ji jelu hande muti jeng fi majji ala ka haalede gonga ala no nder ton sa produit a gardi qualité makko on a gardi poids quantité makko on intact a innovi no moƴƴiri ça va rester des siècles mais si an a waɗi ɓiɗɗo ma on ari change c'est fini fenande nden ko yoolotode si gonga kan ari nothing good come from lying hakkune ma e ɓengu ma hakkune ma e ɓiɓɓe ma hakkune ma e Allah hakkune ma e aduna nafoore fuf a heɓota ko e fenade a wata noon gongande aduna luttuɗon si tawi hakkune ma e Allah gonga ala ɗon ko gonga adduma aduna Allah landaki hay goto si a aray tañinaki de o landaki hay goto yo jonne diplôme fiya wawu muynugol o landaki goto yo jonne diplôme fiya wawu bugagol o landaki goto yo addu diplôme jonne fiya wawu ñamugol ya wawu yiwde ya wawu nanude goto adda ɗon diplôme jonnuma mais si tawi on sikki diina mon kan avanci wu jomiraɓe diplôme ji leyɗele mon ɗe avanci wo jomiraɓe diplôme ji remuru demal mon avanci wo jomiraɓe diplôme ji ɓiɓɓe mon ɓe jangi wo jomiraɓe diplôme ji c'est pas mauvais jogogo diplôme na ko bon mais est ce que konko joguiɗa hiɗa jogui c'est là le point non ko wi'itiɗa kon hiɗa jogui parce que siɗa jogi wona ka haala ko atto yimɓe ɓe ganduɗe ɗa jogi ko golle ɗen taw nafoore nde yiyoto wona ngil haala wiɗ min ni on mo gollata natta aljanna mo gollata na pas sa place au paradis parce que a naɓoray mo gollata wondata e sonnaji mo gollata wondata e gorko tout est travaillement c'est ça la vérité sena ɗum ko c'est la sorcellerie non la ko nelaɗo maaki ɗum ɗo ballihu c'est-à-dire informe yottin anni immorde am min nelaɗo wala haysi ko ayawal goo tan haysi ko qul wallahu ahad haysi ko ɗum annduɗa
yottin ɗum ha ka yarɗa o inna nelaɗo maki de Allah ko goto Allah na ɗiɗi de Allah ko goto Allah na ɗiɗi de hay siko gotuga goɗɗo arini no machallah si fi dina yewtete a janggay hadisi buluje nayyi a janggay figu a fama e balaga ta yewtufi no ɗum ɗon ko fiya huluɓe ko kala yo hulu waya ko ɓe wonma jannude ɗo pendant 15 ans 20 ans 10 ans ko fi ta murtu ko fiya huluɓe 3 ans yoni so tawi ko gandal wonɗa ɗaɓɓude sifa ɗi piiji 3 ans ɓay on ɗumen ma jande sona kunɗo bikkum ɗum ɗo ɓe non jannude mi anda so tawi ɗon jannede ko ɓuuri hewde na fof ɓuuri kum bikkum ɗo sona ɗum si a yalti tawi e métier sa jangi ha gayni anni golle ala a hersi wigol gandal ala Merci, partagez le live, mettez le cœur. Ko ɗum waɗi nde wonno ko janga ko jangaki si tawi ɓe heɓi kaɓe wujja ɓe wujjay par ce que ɓe anda goɗɗum si ɓe heɓi kaɓe golla fenade ɓe gollay fenade si ɓe heɓi kaɓe jatta ɓe jattay si ɓe heɓi kaɓe ɗayna goɗɗo ɓe ɗaynay par ce que ko fenade woni makko ko fenade woni makko ko ɗum waɗi a yiya yimɓe iɗo jogii jawle kenen hara ɓe yaha weltina ɗimmoɓe maɓɓe weltina musidalji maɓɓe e andidiraji maɓɓe eɓe jonna kadouji hollay ɓe mari jawle hollay ɓe mari style de gout hiɓe fini holla kamɓe ko ɓe aade ɓe wawi itte sadakaji ka haqiqa jawdi ndi laaɓa ɗum woni haqiqa ka haqiqa no won natirde noon kadi économie ala no won natirde noon ko noon woni yaltirde ɓe ala programme gurɗa gad nafus no woni e natirde noon jawdi ndin no woni naati ko noon woni yaltirde gurdam dabeji no woni natirde noon ko noon woni yaltirde ko ɓuure hewde kon noon ndin jawdi ndi wonɗa yiwde wona lakkere ko ɓe woni e ɓirude na lakkere ko ɓe woni e na gonga ɓe woni e gollude min na goɗɗo wallata goɗɗo no woni ɓe wallude no woni ɓe nafde yimɓe ɓe moƴƴo kono minne ko ɓuuri hewde ko sa yi neɗɗo o ala métier o ala gandal wondugal e nafoore o ala gollude ɗen golle kono noon himo weltina tun yimɓe andidiraɓe e ɓaɗodiraɓe kadoji himo sakita jawle himo holla style de vie mo fini kanko himo nafi mo moƴƴi ko ɓuuri hewde kon ko suuɗi kon no nder ton kono noon ñande ndum ɓundu ɓeeɓi andudo mbuudi ko no wayi o ɓundu ɓeeɓay kenen ɓeeɓay yora ken ñande ɓeeɓi andoto si tawi ko e makko woni iwde est ce que nokku woni iwde nden ñande a fottay adna ma o a fottay ko wiyete kon ala haɓɓu gonga ka so tawi ko a moƴƴo andoto par ce que ɓen ɓe wonnoɗa waɗande ɗin piiji ɗon fof ɓe andatama ko hande kadi wonde tourné ɗo dow ɓe hawkete no goɗɗo hawkirta noon ñowu nden ñande a fottay ko wiyete kon gonga gonka inna hinoɗan ɓay a nafano hoorema ta sikku koko wonnoɗa wadde kadi ko yimɓe wonna nafude a bon taƴito noon yiite nge on tuma yiyata heɓe doga heɓe wulla heɓe fattino heɓe mocco heɓe mawlo ɓe faabinora ɗum wallatama retourne-toi dans la réalité va prendre un métier affronte la vie avec la vérité yalto e fenade konko wonnoɗa sakutude ce n'était pas pour toi ida doit ekkitade ko no dowaɗa gérirde ko wonɗa heɓude ko
ça change style de vie yo taw économie source de revenu ma on kadi beydik tanatu e copie ça ne paye pas sida faala a ƴetta jawle aduna den fof weeɓitanaɓe wona am ɓe yiiɗi koko wonɗaɓe jonde kon ɓe yiiɗi ɓe yiiɗatama aduna ko allah pettoni ɓe yiiɗatama aduna o mo yiyata no ñama ka poubelle ka yaasi mo mari yimɓe ɓurma. Merci Diallo Daoud, merci Amadou Bari. Don non jetten toɓɓere men ɗimmere nde. Partagez le live, mettez les cœurs. Joni noon merci Thierno Galaxy, merci Binta Diallo. En yewti fenande nden addanta goɗɗo moƴƴere. Joni noon ko ɗum addanta goɗɗo moƴƴere ko gonga kan addu ka gonga ka miijoma yaltina batini ka hakkille ma yaltina miɗa hoyɗi hiɓe wi wona ko nanda goɗɗo no haali wo woni ko wona fi goɗɗo ko mokoba ko haalta kon kadi ko mokoba ko gollata kon ko mokoba non wona fi goɗɗo kadi ko woni haalde kon ko fi Allah woni haalde ko fi nelaɗo woni haalde ko woni haalde ko fof no wonde sawaba non ndaaru ko wonde sawaba kon an e makko yaadon birduno ko wonda sawaba kon ko kanko jeyi taw wonu fanatisme ko goɗɗo tuuti o a moɗay taw wonu ɗum ko ɗum wiyete gurdan daabeji a wayi na ko iwi e goɗɗo o ƴettata a ƴetta e bawle makko de a ƴetta e kabine makko a ƴetta e tutare makko de ɗum le kay makko iwi ko iwi e makko ko moƴƴi kon ko ɗum ƴettata ko iwi e makko ko tawi kon no soɓi compare ça à l'autre là a bawle makko ne touche pas c'est pour lui ça acco hawkana ɗum hoore makko yaadu yimɓe ɓen e ko moƴƴi kon fena hande accu ɗum nde maɓɓe wota naata kadi wigola sanzay goɗɗo ɗum kadi ko gurdan daabeji no hitti ha ka yaha fotta e yimɓe ɓen kaɓe wondonta inno a fotta e yoɓe fotti e ma ka wonɗa ɗon noon taw goɗɗo ka o woni ɗon accamo ka o woni ɗon o yehi o buuji wotuma o faala tawmo ka o woni ɗon huwodira e makko ka o woni ɗon tu continue ton chemin na wonɗo o yadata e mum ko hunde goto ko dewgal ko moodi ko musidal ko enɗal ko antun ara ɗo ko antun wata ɗo ko haqqeji wonduma e yimɓe ɓe arrête ce genre de connerie a wata change hay goto ka horde goɗɗo change wo ñande o faama accu fiimugol hey ɗum accintama fiimugol acci hunjer ɗum waɗintama ɗum gori ɗum waɗi si naafiɗi no ɗuuɗi copie no ɗuuɗi parce que vous voulez changer déjà la vérité donne le bonheur gonga kam so a waali ke a ɗanoto si a ñamite a tawi no weli siɗa ka suudu ma hiɗa hooli siɗa ka golle hiɗa hooli siɗa ka keeswal ma hiɗa hooli c'est la vérité qui fait ça la vérité te donne la force physique et spirituelle fenande wujjete ɗiɗo fof ɗum wiyata goɗɗo no huli tun no maaɓe koye fenande woni yimɓe ɗiɗo si nangodiri ɗo pire jogiiɗo gonga on beebina oya physiquement a taway imo suusi alne no hunde wotere so a neeɓi janfade a neeɓi fenude a neeɓi trompude hay force ara ala hay goɗɗo bantima a yanay par ce que a hulino a ani ha ɗaɗi maɗi fof maayi ko hay bugagol a gaynata fof fenande watta ɗum joni noon koye a jooɗo ndaara ko honɗum addanayma welo kadna ɗo
hunɗum addanay ma weltare. Maintenant nous sommes dans la solution. Wayta en yewtuɗo yewtere politicien haala wi fuufa fuu ayata fuuc ko ya jooɗo ndaara honɗum addanay ma ɓuttu. Wona docteur jo hoore ma, wona avocat jo hoore ma, wona ingénieur jo hoore ma. Ene min nawna selli ko honɗum addantalan bonheur. A wattanay noon hiila moƴƴa. Woɓɓe no toon ko jawdi addantaɓe ɓuttu, woɓɓe no toon ko sonna addantaɓe ɓuttu, ma ko worɓe addantaɓe ɓuttu. Woɓɓe no toon ko jaawu e teddungal, woɓɓe no toon ko giggol, woɓɓe no toon ko hoynugol ɗaɗi, woɓɓe no toon ko doole laamu addantaɓe te, woɓɓe no toon ko people pleaser, ko yimɓe ɓen wi tun gaari alaji gaari monsieur gaari yoni. Kono si tawi ko ɗiɗo piiji am bonheur ma on iwata e mum, iɗa andi gonno waɗɗa haray a halfini ɓuttu ma on e jungo ɓerɗe janfotoɗe. Wona ɗon ɓuttudu a iwde ɗiɗo fof ko janfotoɗe. ɓe fillito. No woodi yimɓe si mbuuɗi mankiriɓe ɓe feetay, si ɓe heɓi mbuuɗi ɓe werto. To ati en danger. No woodi yimɓe sonna on, si sonnajo on no welti hiɓe welti, si o monanike ɓe hakkille maɓɓe ɗen boni, to en danger. No woodi yimɓe ko teddungal, koye jaw naba artira sooda gole fodde ɓe waɗanede ɗum hiɓe welti. Si ɗum ɗon ɗuytike ɓe nawni. Woɓɓe no toon ko hoynugol ɗaɗi, fodde ɗaɗi no hoynede hiɓe welti. Si hoynowo on so acci ko probléme. Woɓɓe no toon ko doole, kañum ko suudu laamu, ko tugalal laamu, hoyo laamoto. Si laamu ngun yaltay woni ko probléme. Woɓɓe no toon ko people pleaser, ko wiyete lampu gerto, no sunna hoore mum no jalbinana yimɓe. Si jalbinanteɓe ala, si wiyoɓe albarka Allah men weltike men yii ñaako ñooko caaci, fodde no kellanede no welti. Si kellanoɓe ɗum ala ta sikku ko fi Allah ɓe no waɗirde de sont dépendant de ça. C'est-à-dire si ɓe waɗani yimɓe ɓen woni jarnoɓe ɓe, il consomme ça. C'est une personne très faible, il n'a pas la confiance en soi. Ko be yimɓe ɓen jarnamo ta si konkoɗo ma okkude o okkete woni ko wonata kon tawata ko kankoɗo ma okkorde. Il consomme ça. C'est une personne très faible. Sona ɗum yimɓe no ka labtani ɓe ala e ordonnance hatta o yara ton. Goɗɗo no waali ka labtani ni o windanama ordonnance o ala e gon ñaama, imo andi ka ɓen woni. Goɗɗo no ka kaso ko manda o wuuri, hay on manda karango emo andi ɓenno to. Ali yatimajo no ɗa emo andi onno to. Mais pourquoi il n'aide pas ces gens là? Allah yiɗa mari no feƴƴinira na hunde ɗiɗo ma wete downe fiya won ley o wona dow. Barka ko min fawti ɗum ɗo fuu ko min woni waɗande nde sa c'est des conneries ça. Ɓurtu makko on kanko koye ɗum ɗon iwata. Si tawi ko a neɗɗo wawɗo ni an ɓuttuma on koye sifa ɗi piiji woni, andu a halfini ɓuttuma on e nder ɓerɗe ma e nder juuɗe janfotoɗe. Docteur Moustapha Mahmoud, d'après lui, a faminde yewtere. Donc c'est pas ça. Bonheur c'est pas ça. Ko ɗum woni halkude bus, jiiɓa bus, iɗen suti. Ƴettuɓe ɓuttu mum waɗe jawdi, iɗen suti. Jawdi no waɗa yaha ara. Ƴettuɓe ɓuttu mum waɗu e sonna e worɓe, iɗen suti. Ko jelo wondunoɗa e mum sikkuɗa on maayiday, il est parti. Teddungal iɗen suti, laamateriji iɗen suti. Laaminoɓe hankin hande ko fuufa fuuɓe.
hay goɗɗo nanata hawa maɓɓe. wonno ɓe bugade hanki hande no mari programme ji probléme ji prostate, docteur joni yehi ɓuri itti fes nani goɗɗo e goɗɗo piira fi bugagol, docteur jon accanimo ɗum ɗon ɗon tawi noon koye ɗum ɗo waɗnoɗa ɓuttuma e mum, waɗnoɗo ɓuttu mum e people pleasure lampe guerre adna on fof no wacca garajji gaari gorɗo garɗo hande hay ko ɓe ñama ɓe mara, hay goto noddata sona wiyoɓe ko huɗaɗo. Donc haray tarika on holli en ɗiɗo piiji fof ko piiji ɗi duwaɗen hutorde mais na piiji ɗi duwaɗen yowde bonere mum en e mon, par ce que ko yiɗi éphémère ji feƴƴay ko wiyete ko ɓuttu ko jogitagol gonga fof tu acceptes la réalité. Sa jogi ke gonga kan tu vas vivre simplement parce que anday ko feƴƴi kon feƴƴi ko ara ita kam wona e jungo ma ko hande marɗa, donc tu fais ta vie. Si goɗɗo ari o ari so o yehi c'est la réalité, Allah tagirali yimɓe ɓe fima. Si jawdi ari ndi ari, si ndi yehi awa ɗaɓɓude kadi. C'est ça la vérité. La vérité c'est une croyance ko nder iwrata. C'est ça qu'on appelle la ko ɗum wiyete spiritualité. ɓuttu ko nder iwrata ko an jooɗoto bappa miijito moodi yo ɓutnana hoore am lettingo piiji gono ton ino ɗon ala ɗon sam fiche. Par ce que sikkugol meɗen hiɗen jeyi jawdi sonna laamu jaaw teddungal yimɓe barkaji ko ɗayni, c'est des mensonges illusoires. ɗayni ɓura ɗum ko ɗum woni ngi gerewi addanaali langoro teddinaali lang jonnitaɗe ɓe eɓe ke piico coɓoti yanno fiifo i kala ko wiiɗa a waɗetake ɓe waɗete. Foddeɗa wuuru hande no lutti ko a yiyaani, sa jaɓi piiji ɗin no ɗi woniri noon a ɓuttini, sa inni noon piiji ɗin wonay no faaliraɗa noon ayɗa heɗa ayɗa heɗade piiji ɗin sa jaɓi no ɗi woniri noon aduna on no woni yiilorde noon si a jaɓi, c'est ça la vérité. Hande hiɗa ley janngo hiɗa dow janngo hiɗa ley, c'est ça la vérité. Piiji go no arde piiji go no yawde woɓɓe no arde ka gurdam man, c'est ça la vérité. Luttu kon fof ko bebbale, min jeyi ko menen ko min wallima ko min naatiri ɗa ko min addima ɗa ko min sar a feyi tawi woni yewti ka feeta. ñande arɗa ka hoore leydi ɗo sertuɗa e renge o, sertuɗa e fodde nde, yawɗa seeɗa, sertuɗa hay e biro ma, sertuɗa e bemma, sertuɗa e leydi ma nde, mais ala miijitade, a ala miijitade. Adna c'est comme ça ko piiji no arde no yahude no ko e voyage wonɗa. Sa ari noon ha e koɗolu inni mango no ɓendi ɗon a wiyana ko ɗo soroma sinci ko ɗon wona, mais sa woni ɗon ha ɓe itti teddungal e makko annaɓe fuuñe no yeeso lemunne no yeeso, continue ton voyage. Wona ɗum ko dewgal ko laamu ko musidal ko foin ko leydi ko birikije. Ko ɗon mi mayata amaya e ɗum sikka o ala ɗon. Ngaray sa waɗi gurdam maɗan e ɗi piiji ɗi mbiɗin tamma ɗo, ara a ƴetti adna ma on a yehi a udditi compte bancaire anxiété ande ñande wo ɓe accrédita compte ma on ɗon tonji stress. Ko ɗum woni stress, ko ɗum woni stress. hinolan ɗo kono miɗa faala wonde ka wonɗa ɗon. Hinole ko ɗo mi woni, an wonɗo landarde miɗa faala jooɗade ka jooɗɗa ɗon. Ko ɗum woni stress. Si miɗa faala yawde ka wonɗa ɗon yiyade démarche mi woodi ɗaawi reweteeɗi, sibi ko seppo mi seppa, kono mi innano miɗa ka bureau ngan ɗon hokko be mi naata ka nder téléphone ɗo mi yaha mi jooɗo ka jooɗɗa ɗon.
c'est un vide quoi, et on n'est pas prêt à travailler et rewgol e laawi gonga rewa e fenande ya hiida e kram ko batini golle hande boni ɓe gongiɗana kameda guerra miɗan ngata inna yo gollu jemma si weeti bimbi modi ma ara nunnoma mais c'est ko stress non a jonnimo ɗin mbuuɗi o walay bugade nasara ko golle ɗen par ce que o heeɓi ko jonnoma damma o walay wonde ɗaɗi o yakkata yoɓe guerɗe ɓeyta bimbi modi ma ko wowma wadde ko ngo ɗum waɗay ma hoɓana parce que c'est un travail ko gollal ngal duwaɗa waɗde ɓay ayni a waɗata ngal ayni goɗɗo waɗani qu'est ce qu'il va kon ɗum o wawi wadde kon ɗum o wawi wadde placement o ngala marchude ɗo ya darde kon ɗum waɗi si ala e marchude kono wonɗa yeyirde non ko gonga won ton ka ko fenande ka boutique kon voilà tu n'es pas constant kenen no udditi kenen no fermi ka piriji ka ko won ɗon ka réception ma hunduko makko kon no way wa kahi hein, au lieu d'aller étudier ces défaillances dans ta vente anda ko honno gerdata change stratégie ko yawgol yiida e waliwjo ma e fewta e gaburu hein, ma e yawgo inna no nyamminde miskimɓe hein, fanga dama corto jarda inna marsa e joni ko ɗum woni stress ta wakkila pa ya wartoɗa parce que le monde ne fonctionne pas comme ça sa inni allah hokkaram bireydi ko keri o jonnay ma parce que on bleu mo yiyata ɗon ko keri remi mo ko goɗɗo hawtidiri on pat waɗi farine tappi ɗum tappi naadi juuɗi kono wirta allah hokkere bireydi anda no bireydi e ɓorta hein, a sukkude allah ko tappo bireydi allah karambode anda no ɓuuri e ɓorta a yi usine ka allah on tappude mbuuɗi mais te ɗon lobbuɗo ɓay noon en falaka ɗi processus ji ɗo ɗi étape ɗi ɗo ko ɗum woni ɗi o haɓɓitagol ko maaji ko mbilewu ko duwawu ko barke nadiri ɗo ko jinna kono asi waga ende. Merci beaucoup Malal Fafaya donc lannode yewtere men ara eɗen weltani kala ƴettuɓe tammu jenti Nawna Selli en andintina yimɓe ɓen page Nawna Selli on ko page de réveil menen men ala ɗo compte hay goto kala ko nanɗon no haale ɗo Nawna Selli andama anda jikkuma o. Je donne juste des informations. Haray kadi Allah addalen ka hoore leydi ɗo o wi en adna on ko aljanna o wiyali en ɗum mo andini en noon aljanna no wooda o andinino en ɗum mbay ko ton o tagi wonkinji ɗi donc wonkimmaki no andi aljanna no wooda ko ɗum wiyata debbo no ɗaɓɓa fleur waɗa ka danki labina suudu ndu c'est à dire koko wonkinki gandi ko ɗum wiyata bannadama no utilisa parfum o suusata probléme ji o suusata soñja sina ngen wuli o yaaka ɗowdi ɓay allah no andinno wonkinkin ko woni aljanna joni noon o addima ka aljanna ala koya eto retrouva on aljanna noon sabu voyage gol ngol hoorema ha fottoye aljanna ma o sabu gollugol donc ronkugol daranagol ɗum noon ko ɗum wiyete jahannama ko ɗum kala naatuɗo jahannama say ko annaati hoorema c'est très simple. Misal ɗo joni si wiyama yo fotte ka pale laawol naɓay ngol ha ka pale no anda sa ƴettali ngal ɗon ngol ɗo laawol ko an haɗi yaw ko an haɗi hoorema yawwoto oy laawol naɓay ngol ma ngol ha ka supermarché hiɗa andi ngol joni sa woopi ngol ɗon ko nokku wonɗa yawde wona o ka supermarché naɓma ka yawɗa ton ko an sali yawgol ka supermarché si dewgal ma ngal moƴƴali ko no joɗɗinma dewle goo no wawi moƴƴude ko yelo yalti e dewle yeeyi e dewle moƴƴe ma si dewgal ngal moƴƴali ya un travail ma qui n'a pas été fait no woodi ko gollaka ah oui c'est à dire sa waɗali ko duwa waɗede kon fiya heɓu nguure ma on hewre dimmo a waɗay ko waɗeta
sa buga ki kadagani ma bugo to kadagana ki masela di ko e ala sona da wonda ko da sona jemma ko nyalor ko bana ada matu ni daynu gol wol sona mojo ko bondo sona halal wonda nyamde ko harmi wonda nyamde sona gonga wonda halde ko fenande wonda hal ha si tawi non ko gonga wonda e mun anduto si ko fenande wonda e mun anduto donc kada men weltani kala jettube tammun jenti nawna shelli thérapie men weltani kala kadi wonbe sponsor de do page wontrambe lagine wontrambe États-Unis Cerno Diallo Bamouad New York Janab Sidi wonde men windande depuis la France monsieur Chaliou wontrambe Hollande monsieur Abdourahmane Pekos wontrambe Belgique madame Diallo Hassatou wontrambe Portugal wontrambe Allemagne wontrambe en France wontrambe en Libéria Côte d'Ivoire Angola Dansoko Mamadou Siré wontrambe en Mozambique Corée du Nord wontrambe en Brésil meden samina noko Guinée Bissau Sénégal Gambie kala ka wonno ngal naw hidon dara page nawna shelli mi andina yon musidɗo mon no ɗo kadi wiyeteɗo nawna shelli qui pense différemment. Merci Saliou Condé, merci MD Aliou Pitavi Diallo, Bouba Mamou Diallo, merci à tout le monde, Diallo Bari, merci à tout le monde, salam alaikum wa rahmatullah.